iriya nzu ntabwo bafite kuyejya ko bayegereye ahita nabo barasiramo bakiraho aricyo babonye kandi hano imodoka yaparitse irimo umugore arimo kuvuga icyarabu. She's saying she got shot. Acha tumfasha ngo yarashwe nikavuze. She says she got a shot, she needs help. Those guys go, help me. Ari muri help me. Tubangara bagiye kumwegera. Ntabwo bari bonyine abanyamerika. Bara bagiye kwegera. Mugora hwari. Bitakwiriye kwegera umuntu wewe wahaduyi. Begere haduyi gisasu kiratwikira bari bagiye kumwegera. Izina. Tokesha umudayimoni w'ibisasu. Banga mukwegera. Hakono ripu nkafande wabo kiongozi. We can't know that. Ati Mutaki ni ubikoze. Mutaki did this. Mutaki did this. Mutaki arabikoze bisubiramo nanone. Baje kwiga Mutaki. They said the same thing about Bin Laden, amigo. Aya magambo yavuze mbese no kuri Bin Laden nuko yakoraga hose cyarimwe. Ibi bikozwe na Mutaki. They whacked him all right. Shenze nuko zibingibi byose Mutaki. Sasa Mutaki we yaje ari kebe gishyashya. Twumvishe ba Osama, ba Bin Laden, we yaje kandi ari kindi. Mutaki akorera hose icyarimwe. Umunsi baratsinzwe bafushije bagenzi babo. Ndetse ntago Mutaki bamubonye. Nibwarangiriyeho. Urabizi nyuma y'intambara nk'iyi ngiyi iminsi iricuma. Hakono kiongozi ni Rip cyangwa Richard Taggart. Bene basore baratashye. Bahamagarwa bikomeye. Ikipe yabone Siru Team 6. Kubanga muri military base. Jararabad muri Afghanistan. Baracyahari.